Penso in questo momento a tante persone Bħalissa qed naħseb f'tant persuni li jħossuhom mafġa taħt it-toqol tal-ħajja u la qed jirnexxielhom jittamaw u lanqas jitolbu. Ħajjejnhom San Giuseppe biex jinfetħu għad-dialogu ma' Alla, biex jerġgħu jsibu d-dawl, il-qawwa u s-slim. E anche penso ai genitori davanti ai problemi dei figli. U qed naħseb ukoll fil-ġenituri quddiem il-problemi tal-ulied. Tante malattie. Ulied b'tant mart. L-ulied morda, anki b'mart permanenti. Malattie permanenti. Quanto dolore lì. Kemm dbatija hemmhekk. Vedono Ġenituri li jaraw orjentamenti sesswali differenti f'uliedhom. diversi nei figli. E come gestire questo e accompagnare i Kif ħajamlu u jsieħbu lil uliedhom u ma jinħbewx wara atteġġjament ta' kundanna? nascondersi in un atteggiamento condennatorio. Genitori che vedono Ġenituri li jaraw lil uliedhom jitilqu, per una malattia e anche imutu b'marda u anki din iżjed kera u naqrawha ta' kuljum fil-ġurnali, tfal li jagħmlu xi ħmerija u jispiċċaw f'xi inċident bil-karozza. finiscono in incidente con la macchina. I genitori che vedono i figli che Il-ġenituri li jaraw lil uliedhom jibqgħu lura fl-iskola u ma jafux jaqbdu jagħmlu. tanti problemi dei genitori, pensiamoci. Tant problemi tal-ġenituri. Irridu naraw kif se ngħinuhom A questi genitori dico non u spaventarsi. lil dawn il-ġenituri ngħidilhom C'è dolore. la tibżawx. Iva, hemm dbatija, ħafna. Pensate come Imma raw ftit kif solvihom il-problemi Giuseppi u jitolbu lil Giuseppi jgħinkom hu. chiedete Giuseppe che vi aiuti. Mai condannare un Imma li tikkundanna lil ibnek iġibuli qalbi tikka lili. benedezza. Faceva a Buenos Aires quando andava Dan kont narah fi Buenos Aires. passava davanti al Meta kont inkun fuq tal-linja u ngħaddi minn quddiem il-ħabs la coda u nara r-ringiela ta' nies biex jidħlu jżuru l-ħabsin. dovevano entrare per visitare i carcerati e c'erano le U kien ikun hemm l-ommijiet hemmhekk, qalbi kienu jġibu ili tikka. questa mamma Quddiem il-problema ta' iben li żbalja spiċċa l-ħabs ma kinux jitilquh waħdu, imma kienu jagħmlu wiċċhom u jmorru ħdejh. Dak kuraġġ. Kuraġġ ta' missier u ta' om li jakkumpanjaw dejjem lil uliedhom. accompagna Dejjem. i figli sempre, sempre.